Confederation of All School Teachers of Meghalaya Fastom hadin kecungwan ikendu yung mutirang ba kacelau konrad ke sangma. Kalasim ye karai ben pensenge no ye kejingki kebelam ne mental la shiteu tamye. Kene karai kalawan lengbau babu sanbon jungai Vice President Confederation hadin kejing sungtu jingmut lang na kasisi bakentuk ye kinong hikai na rilom kasi bat karo. Habakaran sikilat thai kubor uba sanbor jungai uloong ban nakaliang ke sorkar jela kala menjur ban penyo no daga besek pe yaki ban yo DACCN sistem ban yarap iki kejingyo ya ka Central Provident Fund kata prapersen nak sorkar bat prapersen na kinong hikai nolor kejingyo ru ya ka Debt Community Grant DCRG nolor kata uloong bak sorkar kala panpor live nai na kinong hikai ban pentri kami ya kanika new pay structure nak benta ke jingsiu tulap saki bat kumta nak kaliang confederation klasim ya karai ban ailat ban senge swai ya kecingki di nakaliang jongi ringkat berki perlok garu ki belayawan lang kabaningkong kalong ba ni peni bet nakaliang jong ke sarkar ya kajing kabangi kinong kai ad hoc ni laya kendo da ki pau nem bat ni peni ru ba kum kinong kai ad hoc nyenom lada kani kajing siu ko jongi kalong bet fix kamut klam kanu ke extra allowance di hadian kajing yatai ke balabun ya kran ru syapang kate ke demand ke jongi ke balong ke deficit system lami ke deficit pattern di ondang ya kran ya kate nakaliang ke sarkar kalau ong ba ladang ni bu bet kita ki atli ki kendan kamut ka kata kajing bei pisa kanlong ke babun bahaya ke state government di hadin banglaya keren laya perkat bah kanu ko bah kanu ko basniu tenakal yang sarkar kilaong ba tongnya perkat no dakawai kalat kalenti like no nakani ka demand tongnya kelet no ladangila no ban solve ya kani kajing kajong pi di hadin banglaya batai sani bah nilai keren kabakut nilai rai yakini harum kemut kabaningkong kabanglaya rai kalong ba nginyo no ya ka basic pay kabamut ya kani ka basic pay kanwan kat kum ka seniority kamut kanum long gaju wahikai dang apo sipo snem unyo ada kumwei bapalat sipo bapalat arpo bapalat lipo snem unyo lagajong ka basic pay kaba arpan nginyo ya ka DA ya kani ka DA larai ban ai sisien sisnem kabalong bahkan yarap yang ni kinong hikai hakani kajing kiudor jong kimar kimata to nang ta kabalai kabangi laya bet balaya menjur lang kalong bangin yo ya kata ke Central Provident Fund kaba ka CPF ni ong kabangin yo prapersen na ka government jong ka basic but prapersen kemungkin contribute pat kinong hikai hakata ka account ka jongki ka baki khot bet ka CPF account bat ka bakhadu ka bangi laya bet kalong na ka benta kani ka Debtcom retirement gratitude ka bangiong ka DCRG ti ha ka bagi day bat kani ka DCRG nakaliang ni kinong hikai ngilaya menjur ba nginong ba ngin contribute na ka benta kani ka retirement let's say na ka benta kani ka contribution kat nu ngin contribute ngin saya pendek bat ka education department hakini kita yo kisni kibanwan to namar ba ka government kala sim ya karai ban penhap yang ni hakani ka bakiong kata ka new pay structure kamut ka bampat judan hapo kani ka jela ka jongi te ka government kala panpor kalong i4 yang ni lai benai bangin penkre ya kani ka new pay structure nak benta ka basic nak benta ka DA nak benta ka ngila benong ka CPF katno ngin ya khen te i4 ngi lai benai bat ngin sim ya karai katno ngi dei ban siu tulop ya pi kan long shwa jong ka Christmas kamut ngin I give ya pi kamut da ka jing pen bena katno pin yo ya ka tulop nangta ya ka tulop ka batmai pat ka sarkar bat kajinya menjur lang jong kidekot ngilong ba day ban sedang no nadu ka basdang ka financial year senam ubat mai kamut nadu ka sterik ka jong April hajar punrio kinoi kai school ad hoc kinyo no ya ketulop ka batmai to kani ka jingyo ya ketulop kan kentup ya kinong hikai nadu ki pre primary
nangta ki LP, nangta ki UP, nangta ki secondary, nangta ki higher secondary, nangta ki nong hikai science teacher, nangta ki nong hikai Hindi, bat kentup ru ya kini ki ad hoc school, ki badai ki school step bat ki school meet. Kabamut menta kani kajing penkiu tulop da kan new pay structure kan kentup ya baro ki school ki bahap ha ka ad hoc system ladang sim kelum ya kajing ken menta yin poi jan kumba shipau hajar ngut ki nong hikai de hadien bangila pensngau ya kani syaki parlok nong hikai gijongi ya syong shwa ya kasi isi hangni hasilong bat hapo tura tidak kawai kajing mut kasi isi kalau ong namarba hot nyemyo ya katai kasi 4% ke bangi dawa henry ngisno ba nyo persen na kajing dawa kajongi nilayo nyo 4% na kajing dawa kajongi nilayo tidak kaliang kasi isi na baro arteli kijaka nilarai ba ngin sange no ya kajing yaki te hadian nangta nilawan ru ya kani karai ya kani kajing ya keren bat ke sorkar hakmat jong kinong hikai hagaru bat hangni hasilok de baro kinong hikai hiru da kawai kajing mut kiru kilarai bangin penkut no ya kani kajing ki kajongi mentahi kasmi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya